Ane pragat kerohanian, pergaulane ane kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan. Ane paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan.